Kinoyalam Jokinyo Trip Integrated Territorial Organization Ripoy District dalam kepada Presiden Bashania Nongrum haga projek kelalingkot arajar posan kala IT dekador khas hau Deputy Commissioner Jongri Ripoy District ban pinsangi Amador halo kejeng keno krong pisabian daga all migalaya poultry supplier and retailer dagi kalikit siar. Haga jeng ujor keseng ladawai ke sorkar jela lingbau Deputy Commissioner ban bu iki doktor ban kmi ya kakoi kakia jeng siar ki buanra na bajong ke jela. Ni dawa si sendan ba gitu ke bodon ti ya kaban krong pisabe ai ane ki illegal extortion tang lara ki sing pisa ke mo beli ki siar bala yang siar ki bapang kiyo be ban rungsuk sa ke jela ke jongi te hato kalong em ke basingan ya ke bam bandi om de tang siar wat isnya ki masiru ki bom dayo e ke dipisya na ke liang jong ke di veterinary ki doktor ki expert ki bala ban certified ban pensisya bagi lei ki ba kot ki beknya bagi lebih ya ke ban bam hapo jong ke jela.